گەلی تەماشەوانە داخوازیەکی ئەزێ ژوەنو بکەم هەواڵێن مە ئێ خوێندەڤان مەڵا گۆ هەبن بخوازن گۆ لەسەر vê malpera me li ser vê sayfa me waz û sohbetê bi zimanê Kurdî bikin. Em dixwazin bila werin kerem kin em ê sayfa xwe ji wara vekin wan jî bikine rêveberê sayfiyê bila têde waz û sohbeta bikin. Bila hinek mala werin siyerê heyata pêxember ji me re bêjin, bila hinek werin heyata ashabiya bêjin, bila hinek werin aqîdê bêjin, bila hinek hedîsa bêjin, bila hinek tefsîrê bêjin. Ama bê kî çi zanê, kî çi xwedê kine nasîb jêra bila werê xêra wî bê em daxwaziyê dikin got werê malpera me sayfa me jê re vekiriya got vir da malayên got bixwazin bi zimanê Kurdî sohbeta bikin weza ji me re bikin em derî xweşwar dibikin xwedê xêra we qebûl kê bila werin. û gelî temaşebana sayfa ma YouTubeê jî heye, qenala ma YouTubeê em dixwazin got wê jî bibine abone. Qenala ma YouTubeê Mala Abdullah Kurdî Xelîl e. Binivîsênin di YouTubeê de em dixwazin got wê qenalê jî bibine abone. Zilamek yek dipirsê dibe ma got pîrek di nava malê de servekirî bê ma guneha an ne. Ya heger ew mêrê xwe bi tenê bin ne guneha. Ji mêrê wê pêva kes wê nabîne ne guneha. Ha zarokê wê jî tiş nabe yanî pora wê vekirî bê ne guneha. Lê belê dîsa heya baş e. Yani ji pêr kurê xwe ve jî bila porata navekirî bê. Yani mesela bav di nava malê da ji pêr keça xwe ve xwe bi tena bêceme bike ne tiştekî xweşik û spihiya. Yani bav di nava malê da ji pêr keçeyê xwe ve xwe bi tena bêceme bike ne tiştekî spihiya. Yani bêcemekî golo xweşik û bê spihî bê ne wilo tîpê bêcema dibe weka nîv şalwar bê wilo weka şalwara bê wilo vekirî fereh bê dîsa tiş nabe. Lê wilo bêcemek na heta vê derê nizam kirin nizam piqapîne tiş dikine çepal û mapalî li xwe dikin û di nava malê da atılê dikin vê dê zilam yani xwerû dike. Atılê dikine terîşî mûyê singê wî laşê wî pişta wî hemû li derve ji pêr keça xwe ve xwe bi tena atılê û bêceme bike yani ne tişekî spihiya ne tişekî xweşik e. Pîrek jî ji pêr kurê xwe ve dayîk ji pêr kurê xwe ve xwe bi tena bêceme bike û milqot û servekirî erê ne guneha ya ne tişekî spihiya. Ew pîreka got servekirî bê gava îşê wê li hewşê çêbû nabê kazê desmala xwe etekê xwe li xwe kim ezê xwe berdime hewşê. Îşê wê li balkonê çêbû ya herê cilka xwanê bû weşênê li balkonê a servekiriye wê herê nabê ka ezê ewil desmala xwe bidime serê xwe hê herime balkonê. Wê çê ya va her kesê wê bînê. Yekê li derî bide postaciyê were, temirciyê qilîmayê were, ceyrançiyê were, yê avê were teq teq wê li derî bixe û li servekirî bi tena bêceme wê herê derî ji ware vekî. Heram e guneha. Ha got godarê xwe bê nehê li kes wê bibîne ji mêrê wê pê ve tiş nabe. Lêya got wilo bike wê li derve jî xwe wilo kî. Pîreka got di nava malê da a bi şal bê a bêcemek bê a servekirî bê a wê li derve jî xwe wilo kî. Carekê ewla çend hem mala bûn em çûne malekê mêvandarî em dîsê hem mala bûn mal di hewşê da deriyê hewşê bi cadê ve me pê li zingil kir ji hindir û hatin hewşê wî dî deriyê cadê ê hewşê mezin wê ji me re vekin. Me nabînin yani xwediyê malê me nabîne kam kîne çi kesekin û li xanî dûr e di nava hewşê de dîwarê hewşê jî bilind e em jî li ber cadê li derî didin me pê li zingil kir hatin keça malê yeka xame derî vekir a vekirî serê wê vekirî a bi tena şal
بيجمكي طنقك وذكري ملقوت شاواب تعمى كتقو أملانا خوكرا بشتا دريدا بشتا دريا حوشيدا ما فيقا وقتی گوی کچا مالی خو بردا شقتا دوا خو بردا شقتا سیا خو بردا و هاتا حوشی مازانی بو گو امن گو قی پوستجیا یان جیرانچیا یان مهبان ندینا نزانی بو گو کیا ولو هات یعنی هاگا نمالابه وی خوشانی واکی هاتی پیشاوا لیدین دای دم مالانا خو فشارت خو کرا پیشتا دریدم گو چما خود که پیشتا دریدم حسن یا مگو ما قی جمالا تنیرا حرامه گو تخوفکی و تخوشانی مالا بکی ما خوده گوتیا جواز زلامه دن گو جیران چی به پوست جی به تعمیر جی به یکی دن به گو نمالا به کی ولی مالاتا بسروکری بروت و تازیب تنا به جموی تایتی هر پیشاوی دری وکا ولی الجواتاوی رونا سربستا اشتر حلال دکم لگو مالا به خوا وشیرا خوا نشانی می نکن نخیر شکلو نینا حراما گناه گولا گم نزانی بو ایده بیشی گم نزانی بو ونن مگو ما چما تا حالوی ام گواب چه حالته یا چما حالو هاتی درکتی دروا گونه من نزانی بو گو ونن یعنی من نزانی بو گو ون مالانا ونن گم زانی بانا ونن انا دهاتم یعنی از هاتبا ماشی من دسمالا خو اتکی خلق کربان از هاتبا ما یا ما خودی نگوتی خوشانی مالا نکلی خوشانی وازلامه دی بکا زلامه چه مالا به چه گاوان به چه شوان به کی به بلا به حرامه گناه گو دفعه نقلی گو جاره که دی گو نهاتن گو خبری بدن ما گو به امن ایدی امولو ناینه پیشاوا ایدی تنازی خوشی کرد سر دجی دی یعنی کچا گو دنابا مالی ده سر بکری به گو در کتا پیشا یعنی زلاما دلیل وا بکری ولو جی بکری به زمانه کی دایکه ما پیرکه ما فدید کرن گو جلی خوا بن کراسکی خوا ترپی خوا بن کراسکی خوا بتهلی دا دالقین نزوا بکن بن کراسکی و پیرا ما دایکا ما بن کراسکی و جوکا کراسا کیا دریش عینک عادتی کراسا لنابی بی بن کراسکا وقتی گو بتهلی دت که جلکه دسمالکه جلکه دن بسر دت که بلا خویانکه زمانه کی بری انها 20 سالی 3 سالی فدید کرن گو بن کراسی خوا بتهلی دا دالقینن ایدی ایرو نفیه وان پیرکا کچه وا پیرکا ایدی ایرو بطانا کیلو درد کبنه دروا بطانا جلیش رازانی بجلی شیوه بطانا وا جلی شیوه درد کبنه دربا نابا زلاما دناب کوما زلاما دا تشغولن امش چه حالیش کودی هاتنا کودی یعنی دیا وی کچه چلو بو دیا وی کچه فدید کر گو بن کراسکی خوا بتهلی بدالقینی ایرو کچاوی فدینا که گوبطنا کیلو در کبه دربا عیبنا که حیا نمایا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی حیا جیمانیا چما او پیرکا بره فدید کر چما یا نها فدینا که ایمانا هنگی هبوی ای نها ایمان نینم قال جانا با پیرکه اختیار دبینم عیشه کی دکن حوشه دمالن یعنی اد چم گوا عیشه کی دکن حالو ملکی خو هلدانا اد چما مالنا پیرکه که اختیارها حوشه دماله عیشه کی دکه چیرکه دوشه یعنی عیشه کی دکه حالو ملکی و هلدایا ملکی و هلدایا هلو هنکی ملك هلدايا قابا بشعب ملانا ملابي فرق ناكي هما بشعب زلامة كي ملكي خود بردي بشعب زلامة كبن ملكي خود بردي اختيارها عمري الشيستا حفتي صالية بشعب زلامة كبي قوبا مهبان هات زلامة هات حوشي وحوشيد مالي ملكي خود بردي ليكاچاوي يدي بنچنگيوي سنگيوي نافكاوي پاقيوي حمول درفنا دیاوی فدید کر گو ملکی وی ها حالو هلدای بی پچکی مثلا پچکی ملک هلدای او جی عیشت کی فدید کر
ملکی خو بردان لیرو کچاوی آروت و تازی درد که دربا و فدینا که حیا نکی چما ایمان نمایا حیا نینا فهیتی نینا شخوی دی دوا فیسبوک آدا دوا اینترنت آدا دوا تیک توک آدا شخوی دی حیا و فهیتیش بنی نمایا چه چپالی بی ادبی بی حیایی و بی شرمی هیا بیرک راد بی دوا فیسبوک آدا دوا تیک توک آدا ولو خواب بی فحش بی ادب بی حیا دکی نه حیا لسر هیا نه فهیتی لسر هیا يعني امزاني دي تشبيش حتى اخوة تعالى عذاب سلمى ده بشيني